siapa? Namo matindro kami macam to kamu. Memang pak siapa memang minu isiku. Masuk imita dunia. Namo yoro beratomi ukikiri. Tapi pura meni ukikiri napa wista dalele. Ternyata haram hukumnya kikir gigi. Jadi pasanga kidi makun raye. Aja lalu mu kikiri isimu kecuali kalau dalam keadaan darurat. Misalnya dia nule makaceng, dia mariga agi tepet ni, sesa. Tapi haram ko dia nagaga wadi mo yaga sani kikir. Kaya jadi pura meni kikir itu isiku, utanai guruta. Bagaimana ni nasay? Dia itu na wadi mo. Kami ko ni cara na pada nasa napi tu misange toba no. Iya mak bene dia pura kikir tadi apa kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada hari di makun raya. Aja mutoli keluar nimu. Naca nabi tak haram. Ilakna tu magi mutoli lo keluar nimu. Na yaroan nimu sudah nasesuaikan ibu Allah Taala modelek ningat musibah nimu. Ingat penyak napa mu kalu mutar malam bapak dan itu burung hantu. Taselangnya ditembak apa? Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Camat, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kapolsek, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Koramil, yang saya hormati dan saya muliakan Guru Ta, Ketua Basnas bersama jajaran, yang saya hormati dan saya muliakan Guru Ta, Ketua BKP RMI bersama jajaran, yang saya hormati dan saya muliakan Guru Ta, Kepala Kantor Urusan Agama, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Lurah atau Bapak Desa, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak, para alim ulama, Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya yang insya-Allah kita semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur maraja lori sese arajana kung Allah taala na to padang kahadire rilalune yon nama barakai kung Allah taala sidia kata turu lalungi melok lolongi riasange rio renun kung Allah taala. Tanabodo ia ada puda pungatae angkai bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanabodo ia ada puda pungatae ada puda punga na barakah punga Allah taala. Tanabodo tania ada puda punga sia-sia. Tanabodo pada ri alamana ki asagenangeng asalewangeng tepe Assalamualaikum anya menyamenge kulino labi-labi farisor munrina wong Allah taala. Alhamdulillah tan rialubai masalawa nama pasalama lori alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang mancaja kacuer lor di maneng na to berasala amarilino mati risor munrina wong Allah taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan,
melodang pengak maraja, terutama kepada talena teman-teman lebih tak para panitia, pengurus masjid, nareko suaraku mamula ni ma para-para. Alhamdulillah. Ini pun andaikan tadi jadi jam 2 jam 2 subuh saya harus terbang ke Timika. Karena tanggal 27 acara terpaksa saya cancel. Terpaksa dengan agak sana ya atoro masiga telefoni masiga anggota ewe di bandara sama di Timika kada bae salah jadwal kawasan tanggal 27 pi penerbangan ternyata nanti ya terpaksa masokongi nanti tanggal 27 subuh wadi moya atoro baru berangkat, cuma itambai mi ongkosok na taruh ni dia, taruh ni biar mi saya yang selesaikan. Alhamdulillah taro to syukur jadi newai movi pung Allah Taala. Alhamdulillah jadi mancaji pa parengarang loko dari di mana pak sesuai dengan tema. Kalau memang kita cinta kepada Rasulullah ya ceri ya ampe melebihna terutama dalam kehidupan keseharian kita. Asa maka memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada melo ko malampe sungakmu pakasingnya si sompungamu padamu rupa tahu agar satu pakasingnya si sompungamu padamu rupa tahu aja mutolilo si salah anu ta cede min matu si balla-ballasi ya ridi rupa tahu aja tolilo ma panci pelah kong kabalik tepak mulo to ko macari ampen nabita aba moma ka bateta idi misalna labor ruba tau toli sabara ko toli ko mapanci manusia biasa ki jadi kan tu te isi to terlalu ibu mapolo jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala buang ya sibuk alhamdulillah aja gaga tolilo si salah-salah apalagi bangsana ye matuhe loi matodo tawede aja gaga lo si salah-salah aceri ampena na bitta kuloko mapile to maparenta tega ro bawa satu amanah te asa amanah wadi atau peri yang kedua patana maca siddi nonra dana tabligh tolinera ki kono madecenge nampar ki kono masalah kongkani na boleh ye silakan ini mani bawa aja gaga lo si salah-salah piteni vega ta boji maka ye ya boji ye na tu mutattu kada ye to ya boji ye aja kagalo si jajar aja kagalo si jajar padang kamana jata padang kamana kekurangata sigala gallona ruba tau ko isangi jana padata ruba tau sampo batu malepa nigi to sampo jana padana ruba tau pungala taala sampo to jata jangankan di dunia restori mondina pungala taala lebih ba ja makanya Nabi la yadahul jannata qati udena tama suruga to ye papetungnya si sompungan pada anak rumah tahu ya sange malampe sunga buru ni buku-buku ewe kola lenna tanewe de moba na baja to lina rampe-rampe dece kitawe ya riasa malampe sunga angka tahu de bana to abe haja mutai lo cerita jana tahu makanya Nabi tak kulo ko malomo dale mo bakasinya si sompungamu padamu to rupa tahu masih lele dale itu ye mo makasi ko padamu rupa tahu agi mani yari di rupa tahu angka mana kekurangata angka mana kelebihata angka ini tisang tahu denisang yang ketawe ni sei di denisang angka nule tahu idi deni rule abe haja bakasinya orang anu taro asi sompungata pada rupa tahu aja tu lo ma sombong ma banggalena wah iris samoko je riolo menrei dalena be titi watatana na ya manero cani aga macawa-cawa cani jalling aga pada anak rumah tau pakasing merengarata lo ribung Allah Ta'ala mak belampela ki penlo daram masu boleh kon nindota mate ki makuto akasingamu minang kadoko ko kaci angka makada kaci bangi TV ade demu TV itu kaci
Nado koram mo tawe. Memang Pak. Nado koram ito ang kanam ito na sengar ki bapedece na turungi kita we kotomate. Na benede ka basengar masa ki lojo ka jalinga ko tawe. Aja ini kasih. Aja dewa bunga apa? Kalau ya sombong aja. Biasa ro kong kibadangi macerame te tapa makare aga mate boleh naga je misangi. To tak kaboro to ye. Sombo to ye. Baparengarana mong Allah Ta'ala khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala basarihim gisawatu wa lahum ashabun asim. To bangsana ye iba butameto ni mata bakitana mata barengkalinganna mata atina facala mani batawana to mapakon to makada aga to aga mati. Habe aja kalau si salah-salah. Lengi na duku yewe leto na duku yewe. Kalamana na tutu yaro salura waye loko galuna to galuna te kolalo waye ko yoro bolana na lawa. Habe bo perjenga ka dampa ba magi mulo masa saya ro makare ye ya luan ye ya waga san ye maka ti ba perjenga dampeng ko boleh mate-matemu tidak mungkin ya ro mudukung ro masa saya lo mebur ko cekot-cekom ko mateko memo ba habe ko purani abe lo si sarka iya tong abu abe bahasa perjenga kadang po babu ye ko ya ceri ampena na bitta aja mo tolo sesala malam malada je bawa ko tolo si alampereng aga kuncina ngarangi ba perecena alube ba pejana insyaallah salamperki neko jana mita wede tapalo ye ngarate napi si se kade katalu tapasala ye tutu na roma kanu de na bada iser kanan kiri na chau ye tu gosip ang kalinga ni je nanja no apa protes gaji apa ini mak dakwah ang kalinga bawa ni mesti cocok kita mesti cocok ang kalinga ni apa hakku bansane ro konka ajana to wede come aga aja mutolilo seri ko Facebook bega mutala pada jangan apa kode na terhapus ya ro mo mate ko masolo dosana mataru mulolonga mataru ya tu dosana masolo mataru itu dosamu tu dega mo matapa coba ni mate coba ni ini mah bonga bae na jauh gosip ya tu ye ko gosip biasa ya mi makar istilah gosip biasa paling ako komi bandrunge makita utu paling ako macarita dito na saan resid di desa ya to si di Muhammad namo anu tengah kami share mana to ko Facebook maga matampu nasa ya anu mapake manja nih kalau makata abe iya Pak abe boy bayangkan ya tu cerita jangan tahu perjenga kak dampeng sininna dosana ya tu tomu cerita di mana malai terutama makun raye aja memawata magosi acer yang pena nabita asa baraka jaga napi je tu tamaden coba ke tu di makun raya magi salah satu tujuannya ya Ramadan coko supaya dia mutoli manana pak toli manana ko masandra mana kue wehe bo itu jadi bakasingi koloi malomo daleta si sompungata pada atar rubatau loi malampe sungata si sompungata pada atar rubatau ye dua wehe barlumu bakasingi percuma joka kepada mada punga mapa ke mengkalinga ko sila lona matuliso na cerita mana matulisa na ye doko na ya ko sta se cerita dena marigaga supaya dena terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pansana misalnya ya angka bale malanga doko o tilolo tellu indomie di lisana contoh pekasi itu aja ko to maber bu asal ya ceri ampena nabita angka si diwattu nabita itane ko sahabat nabita ya Rasulullah kegewe amala kami nama soro lebih
Makanya Nabi ta amala kami nama masaru lebih to mulengengi patame rio renwe rilalana watakalena padana rupa tahu. PGW ya Rasulullah. Makanya Nabi tak ya na tu sidakai. Karena dia kan bisa masih dekangan mucawai pada amru bato sidak kato. Apuner si bana Nabi tak hilmang nyama kini nawa. Tu dia cawai pada amru bato. Apa namo matin roka macam tu kamu. Memang bahasa apa memang mimu isiku. Mesu imita dunia. Namo yo robertomi ukikiri, tapi orang meni ukikiri napa wisa dalele na. Ternyata haram hukumnya kikir gigi. Jadi pasanga kidi makun reye, aja lalu ukikiri isimu kecuali kalau dalam keadaan darurat. Misalnya dena nule makaceng, dena mariga age tepet ni, sesa. Tapi haram ko dena kaga wadi mo ya sani kikir. Kaya jadi orang meni ukikiri tu isiku. Utanai guruta, bagaimana ni nasi? Dah itu nawat dimbo. Kami ku ni cara apa? Napi tu misange tobat no. Iya mak, benar dia urut kikir tadi apa kan? Alhamdulillah. Pada hari di makun raya. Aja mutoli keluar nimu. Naca nabi tak haram. Ilana tu, magi mutoli lo keluar nimu. Na yaroan nimu sudah nasesuaikan ibu Allah Ta'ala modelek ningat musibah nimu. Ingat penyak napa muka lu mutar malam bapak dan itu burung hantu. Taselang itu tembak apa? Bu. Mancung kemana kelebihannya? Penyak lebih-lebih. Malampe sungai itu makun repenyak. Memang dan aku jangan napas. Apa? Bu, jadi itu. Ya jadi, itu sedekah. Maka dia juga bisa masih sedekah ya Rasulullah. Maka Nabi tak mau baca subhanallah sedekah toy, mau baca alhamdulillah sedekah toy, mau baca la ilaha illallah sedekah toy. Maka Allah Ta'ala sendiri maka ada barakahnya ratuli baca la ilaha illallah. Mapa mulai mendisita nagangkangi malasata, nagangkangi lele dari mama sena bunga Allah Ta'ala. Tuli ma bica ni lata baca la ilaha illallah. Akan asuh bunga Allah Ta'ala. Adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Adam pengamara jaku tawamu. Dan ya bapenya mede nagagapagangkan na tawamu. Ro? Ke bahasa namanya ye pasti dekat ahi. Pasti dekat mana ye? De mana nagaga sia-sia. De nagaga sia-sia. Salah ke mana ni de cena taja ki kusuruga. Loki dup pagaba malam malada. Kotori loki dup pagaba ko mewaseleta. Pertama ka makasini asi sompungata. Ko badata rupa tahu. Makasitonya asi sompungata ko mungala taala. Na ko makasinya mabahaki makasi asi sompungata ko mungala taala. Asi sompungata ko badata rupa tahu. Ngarangi sekena. Ya ko gaba, mohon maaf kalau saya keliru. Kogaba menurut kalau yang saya tahu, tapi saya tidak apa namanya. Ya kogaba naratenya arwah 1 kilo pak, masuni 5 sampai 10%. Arwah 1 kilo. Tapi kalau misalnya bisa kita nyatanya sama guru bastas. Malam ada. Dia nata sibuk. Ya balik kau makan dia bisa kali-kali makan. Aku bawa nih pasunyo ko sa pupukmu, racung, sewa oto, saro taneng, saro gugu, bibi, sarona bapak mulai. Ya pakai mau bapak mulai. Contoh, ay mama tato ya. Ikotor na ba macam amak ko? Abe, yo aja na mate. Apa ada tu ni wajah aku iko. Bu, karo guru tapa agasane. Ko de bale ta agasane ro, de na mariga aga tatane pa ima. Iarga penyuluta. Maka dan kaje mapa kebe sakku kase makebe ko gicarana yebe ukurana me maga. Aja ta masiri. Nan roy mana kitu baku tanah. Masa ngame berjangan ada apa babu. Ia tu tobat die nan nia makasi anak bunga Allah Ta'ala si cawe kan ina bita ku suruga. Namo to sogi ko macere ke reke sakana
Masa gini kalau ada itu tempat dia dan mega pakutan anak. Kau bega warna paramu. Kita ini sorry mon, bega warna paramu. Bega apa bu? Taman suruga. Tapi itu sogi ya. Oleh begai. Mau balancar lo begai. Oke, bola musiaga 10. Amu gokangi. Sekat nah. Dia nak bisa rekengi. Oh, ada salah mak. Hebo? Hagaro. Apa ya tu ternyata wape macin warang parange watolak bala mana mato itu kada balaha mazakaha ubapa to ye pacing ang elena sala set ina wape macin da lewe sida kay arga sekke karo wape macin mana warang parange ro ya ro makunda ye mega ulawan na bansa na mana ko ye mitu de na bake batame masigie tapi ko jokke botinge Muhammad milla ciling menyala sayang. Asal narate aru bulona 5 gerang yaro ulawat taror mai ngarangi pesui bala 2,5%. Langi otoli ni anu. Toli ini guruta ke sana. Pabasna sejok ini serahkan. Insyaallah kuburan ni sarakang aman ni. Itu. Sakana buah, ro sakana seita ko memaga tengarangi. Supaya dia nak kandre balawe. Apa nama baca-baca aja mu baca ko. Ko merekat ko nama reke makikiri. Namo cha noja balawo no jatuh. Tapi ko makasimu ye insyaallah. Nah abu misila apa ba doang ibaca. Ya ro ba ibaca ko tolo tama galunge. Dia itu nak kasola balawe curi lai be kanule. Age baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la quwata illa billah. Katukul na surah Al-Kahfi. Ana? Ni buran newe ro baca ro. Kemudian jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya raja jinganna le malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pura ribahamanam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Angka tu ampe malabi. Korina le malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya na dari akaceri letu maku koje. Timpakan ilal mataja cari lakilla. Aga ya ro ya nari tu adinul Islam agama selenge. Peko gicarana na wakat na wadi makasi imata papa mula becu bawang. Asal apa mulai bicu na maka loki maka singi mana na nae patame kedua onro na buron bunga la taala tega ya ro satu sekolah agama ewe kedua masih gie asal nape bicu ana nae biasa lewe tai patame ewe ana nae kedua onro na buron bunga la taala insyaallah maka singi imana matu itu na nae maka singi tepat na matu itu na nae pa biasa lo masih gie namo bicu batame lo masih gie maka silalu ya rona nae taruh silalu iya itu nama jako lato silalu na masih gie itu satu yang kedua ko sikolewe ye koko sikolewe igala ceya nata ko guruna yare ga yang parang yare gi bappei ako guruna yare di to matwe aja tamacai ada cengan nam itu anata. Apa bukan sebenarnya itu kekerasan itu adalah cara kedisiplinan dia mulai minta dia cakap namu kau dia keras apalagi kau modern apa kau ye model lahir anak aku kan jana lobe apa na lemunya wana na rempang ambo na bacas lobe apa na rempang indo na bacas na bakancung alena anak aku ke pahe na apa becu he na apa mate kahe pamage asimulakan na moba idi matom manja salah-salah dena aga lo tojang ya nana dena kalau me pamapa ko ya aga na dahi aga man da pakai nang yaro pakai macas itepang akor na lolo sendiri toba kalau di bunga Allah taala padahal yaro ko yeba mako ya nana yaro nabi taro berjanga dampeng iba ikoko mako ye ku indo malebina siti aminah ternyata kami memeto barakana hati dengan hati si runtuh
Napi tu materiolo macelada tu materiolo kongkap pona yeba ma bendring aga na pone nena riolo romai aja bu ta bero ka ngapoku to materiolo madodo pa di sana tapi matandre bahana neng kalinga basana andre guru tariolo romai de ka tu di pasalan re guruna ana to materiolo na tojang anakna na tojang apa mage mabahat to materiolo yeli mani indona henene na bonang kabarakana na tojang anak na palari elok kelong tapi tanel elo salah elong ang kabatuangan na puti elo na riolo ini nawa sabara ini nawa sabara lolo ngegare deceng Allah sabara ede to materiolo misang maka na bitam maraja sabara jadi yang kato anak na pila tojang na lalengi meman ni wading ngame sabara to anak na tagareta na manca ji cama mana guru ta kabala ka uwa kome aga kome pura mani tojang romai pura ki tojang pudi agaro kalo alhamdulillah pura tojang barakan itu limana indo na tu Habe, maku kueta nama tojo na nae. Na ceri modern boleh, canggih boleh, tapi jangan tu tolong. Ampe jalo perlu. Aja lo kina bangare ro anu canggih ini buat dikendalikan ya ro. Maku kueta tojo anak-anak tojo listrik. Toh? Tanah mah tojo anak-anak, sana mau listrik tojo. Dena kalau sompo ya anak-anak, dena kalau tojo anak-anak, tojo listrik mana mani napa HP mani na putara, agak lene rokok HP na putara, kaki di kepala di kaki, tanah buntu anak-anak, apa aja na manca jiulu, na manca jale, hawe la marube. Na toja si anak-anak itu materiolo desa tu ya maku kue na toja anak-anak teri anak-anak lalat toja ngia goreng don ya setan awe napi bicu anak-anak na bagur ni mak beli aja melampa berengarat itu anak ibu di alhamdulillah to materiolo te madeci masih mana madeci para kamana pada kana tomatuana roba biasa-biasa ngana mo to na bicu ya ro tomatuana dena boji pitanga no masalah anak-anak nape beda aga sana nape na bicu anak riolo romai baga no kedo po ini ale emo tidak mungkin ya lo mewai kokwe bo hai bo itu materiolo mesti mana tu menre tanah maraja mage makasih mapahang patadu subuna tu materiolo manu kuku patadu pamulana moto tu di tu manu tete sidi tu no makorukuni tete do makarukuni moto masa paja tahajud riolo tu materiolo agar tak perena tanah tak pere maku yang bala maku ko sinai tak pere do tami riolo romai ore masam paja subuh tebu ko biebe si cangkiri be pakoca yare ko be palepang riolo romai wajem pajang ni jokka to materiolo si tinro mali binengeng napa guru meni ro anak jokka sapa dale halalana mabahat to materiolo maka de kanu halala ma baraka itu na pala relo kelo ngambo na riolo romai to materiolo jokka darana galuna aga na bau bulu alau na Mekah made cendri cengari maka lusuru benar maka sini anak to materiolo jokka sape dale halalana aga lo pake maka siwiang lo bega lo sabu betullah lo tunaikan haji haja mate to benena aga nago benena mua sengi belo jombe na suru bange
Jombe na suru benge suru gawalna. Maka de benena ya lotto macue. Metelake nabe mau ni suru gawalna ko masalai ate kata. Ko masalai ate kata naraka capakna. Maka dia lakena ajana menre hajana ni haji ko melo mano yasem. Abang kaya kejadian joke botingnya matarutu dayolo. Nah ternyata koroyolo khusus hajja dan haji. Iya panitia apa tu dange joka padangi ye makun raya. Tapi Allah dia ala motivasi. Kadang padampak ibu. Onrona haji ko tu soroki. Nah sahabat tersinggung ila po makun raya. Alhamdulillah kasih soro letu bolana. Dena na lepat tu dapat soro ni mataru lo bolan. Pak Masiri ni mapis sekolah kena. Pak magai. Senyawa ka Pak. Magai. Soro ka soro Pak. Menangka. Maka memang tanah ka haja Pak. Pak, pendre ka haja Pak. Nah sebenarnya itu Bu, suami tidak ada itu suami takut istri, tidak ada. Yang ada suami tidak tegaan sama istrinya. Betul Pak? Dengan terpaksa lah bolakai nasabak. Dena tega mi te benena saldo ko rekening ede togaga. Terpaksa lah bolakai bola ibalu. Tanah ibalu. Alhamdulillah berhasil benena menrek tanah marajewe lisu tanah mapacing. Mapaci boleh balu, mapaci tanah ibalu. Napi tu kong kaji ko lisui, mon ritengah ni songkok na. Pak magai pusing ni. Jamaah ayat rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hebo, habe aja mu bako ye songkok mu korebo ko boleh tanah marajai. Hama etamu mata aja 40 tahun. Napa kalau joka mututu mana limamu jadi kau setengah putena jilbamu kasimu woko bono joka no madempo pak sisa nan lesu kau mana kamu nerima apa aku songkome berarti lantai lesu vadempamu. Tegi itu lalu ya. Betul. Betul? Itu. Awe bu lo mana? Ya lah pakai. Cenga sih minta kak. Berjangan nampak bu. Andra sarasana lah kamu pada pungak ko. Tamu mata aja. Mana kamu baku alemu? Awe lo mato tawe de tu leca yero tapi bako do temak davi buat temak keceni aja musia siakan bu tak sisanya itu perlu dewa bunga he tane mi guru tak sisanya itu perlu iya itu sisanya itu perlu apa masanya aku kasih awe nenek apa aja kasih menretoni makwe na kalutonya nina na palete modele na cilana kwe kedo aninge de na kedo cila awe iko tu nak kena toba aku dena metanang katona kontak kipas Ebo, ku amusaku walikum nara. Jaga diri dan keluarga dari siksaan api neraka. Jaga ya lemu. Awe boleh na tu haji. Pada dendanya lemu tanah dicedel abaki. Ebo, awe to ada apa
ngapa buhe ama kasih ini kasih lo matu ki pendre keluarga ta haja nak ada lo ni aga kasih pakodo tamadabi buat tamaka cening Beto gaga kue sulau isi de gaga di ini itu makan ada itu ya de jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Terakhir lo amo mi takatuau sojo mana kaje de gacauna boleh na mo cede mi yang peti mak barakai toh kita sumbang ya age talo ta soko ta bepata ke kemana nih taja kiko suruga de cenna apalana tapi ko deta sampaja tami suruga soko musibat talo mu de gaga gunana iya malam aja babu ke kalau ki menyama beribadah toh malam malada na deno le macanti e masigi e benetan ya mana sumbangata aya mo tu pada mewaiki macam ibatola balamana mo itu pagat tengah sugiram mana mo itu ke lo si bangu masigi tahe toki koram peloe desa nama aja napi jati ya rok makada aja juga tadi makada ria lo ya aseng atimmu tu baja abato di tepu tawede lo di aseng iya mini oki koro supaya mana sekarang untuk pembangunan masjid Haji Mare 100.000 rupiah. Jadi hari ini Pak baca sumbangannya pekasing itu bateta supaya semangat tema sumbang asa je to berpasta bikul khairami berlomba-lomba dalam kebaikan pego mana mui decenge dan risama tu kada pega mau tu kau terima pego mui selama asalan anu madeceng insyaallah ko asalan anu madeceng itu ko asalan anu hara de kan atau laman itu bunga latala ko anu macarepa baca sumbangan supaya semangat contoh Pak Ibangi masih kita Haji Mare 1 juta rupiah Imurni 50 sebuh tersinggung itu Imurni oh ini ya si Murni terus semangat karena ini Murni ya tanya Murni kumir mabele tanah dia buah contoh papa ada sih di juta sih 50.000 contoh Imurne 1 juta rupiah Imare sedito juta rupiah aja buba dodongi koma dodoto sumbangan nata Imurni 1 juta rupiah Imare 50.000 rupiah pede makutun itu Imare mas sumbang maka dia pun atau sojo na lemai memang nih bo nah ke masih kita kasih cantik nah apa kata mau nak papa harus di bengarasa di kokoka ada sana atamani ko apa karangan Masjidil Haram sumanga apa je kumapa kumakasito ni babata matinuluk ki masumba aja ta carinai gaji pabange silenga dasyat na ana sana silenga yaitu kekuatan nak kong kasibadega aga hayala majuta itu iya majuta gajina kumapa koron tapi kong kababang hayalal falah makin rengi masih gie abe alangi kasih wadi ngame gara-gara ya robas bereta ko babange na wadi toki mace nang kato kasih apalata asa baba pertama suruga niga Bilal supaya bede malopo nyawana namun lato kumualangi basi dekka namun leda ni si bukuna natang Allah dena bede lape aja
bako kasih babamu. Napi maka reki ko bate me ko aja mutu dayolo. Masih iya lo je macari-macari iya na. Kore lo muteme mana tahu apa masu. Ebo. Pada tiari imangi pendre kata kasih gaji na dena lo salah tuh Pak. Bayangkan kerja nggak dampe. Ko na bake madrasah lengori bacana untuk na bake iman namo tada lolo ngatoki apa manca jugu silena tuh itu imang makasingnya kesejahteraan si bade. Asalan ke iman api lima mulai. Sallu Allahu Akbar. Maju tak itu. Tapi kong ke iman api lo napa mulai. Dan apa aja tadi maka dah. Allahu Akbar. Mau ni token nama sigi. Bendahara besar ketua makandi. Abe. Aja kasih bako Pak Ima tanah tokoi komidori ama belewe. Syukur ki dena gaco sabara itu Pak Imam. Maka ni coba boleh macegona. Maka dah ikhlas, cocok ni ikhlas, wedding pede ikhlas. Maka ni kau boleh kere-kerena Bu Imam, matengangi rokok na lupa made lo maga. Nah dena sambara tu teman caji imam orang pilihan bos. Iya, wah macam tu lah macam kada bos. Pak gara-gara ya rong tau kurang malanga kasih oto, pakai macam-macamnya madak wah. Cuma dia enggak kasih pelari terpaksa. Andriki artis Yogi Pratama welo tuluy kada lurakan di aro artis tu lurang iya artis sederhana de na nakasana alina lurang kasira coba ye narana perhatika pa magartai rana ya menentai ye ebo alhamdulillah barakana pa do ngetamana Pak biasa tu tak campak-campak kalau ka macara kasih Pak Ustaz motor kami kasih topinra malanga barakala ada topinra tanah bodoh tu bunga talam pala ki DC di topinra tadi ko bos sesat Pak aku kapinra yala duit 50 juta ayala sika auto abe ko pinra luar biasa ini pinrang menyala sayang luar biasa ya itu ya anu malanga nih kesana Bapak Haji Rusdi masa kasih malanga oto sepake madawa alhamdulillah kasih ya rupake mangotot alhamdulillah kasih pokoknya orang pinrang thank you very much Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala napi itu kasih ya narona nakada ketua panitia maka nama sana sebenarnya memang metau lo terima Pak maka kalau kak kasih istirahat untuk persiapan wasa lo koro aga sana lo timika tapi maka dia dari pinrang matana kak sitonganna kalau pinrang tepu apa barakana pinrang luar biasa Pak tanah bodoh tadu pamana bos sesata ini to pinrang pasalamak mana ki ami ya rabbal alamin pokoknya jazakumullahu khairan kasir pokoknya thank you very much Bapak Ibu yang dirahmati Allah terima kasih paling terakhir ya ro pasti dekat aga koto mapa kawing amana maka daki Ustaz maka majamoki je ko bange cocok nih leto yero tami ko negara ipake mabangu ko me gaji ko me kasi aga sana desa tu na marigaga kung kabalik pa penyulutan lo mapakawi to pa ima pariang palo kang kasi dia na marigaga tu dia na lo salah bukan mai gara-gara lena na si alanam hagaro benede kage penyuluta bayi mata jadi bakar bu dia na lo salah tu ya buah aja temerke weh sale lino bu ai doi sale ye ya pesamane ye de gaga isale mana lino terima kasih atas segala perhatian
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Tadang pengi kak maraja kong kada aku tak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.